Kitabu cha Maira mriango wa 99 mstari wa kwanza hadi wa 9. Bwana anatawala, mataifa ganatetema. Akelesi dzulu za makerubi, dunia na itukuke. Bwana ni mbomu kaiza Sayuni, adzanulwa dzulu za mataifa gose, na marilike dzinare bomu na rakugosha. Iye ni mueri. Hewe mtawali mbomu, uwe unahenza hachi, udzaimarisha ukarakara, udzahenda hachi na kukumu hachi kahiza Israeli. Mlikeni Bwana Mlungu wehu, abuduni kwenye kihi cha kwakwe cha kuikira magulu. Iye ni mueri. Musa na Haruni mere nikahiza alombi akwakwe. Samueli were nikahiza ariahu mario muririra. Mamuririra Bwana na yake adzigidza. Iye wanena nao kulakahiza kiguzo cha ingu. Magwira amurize nazo sheria arizoapa. Hewe Bwana Mlungu wehu, uwe wadzigidze. Wakala Mlungu mwenye kusamehe kwa Israeli, idzaho waadhibu makosa gao. Mlikeni Bwana Mlungu wehu, abuduni kaiza murima wa kwakwe mueri, maana Bwana Mlungu wehu ni mueri.